wa vhaswa une ravha ri khou pembelela ṅwedzi wa vhaswa une ravha ri khou pembelela ṅwedzi wa vhaswa une vhaswa vha ḓo FM uri nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fusumberathi ho vha na migwalabo ye vha hone hangei Soweto zwe vha vha tshi khou lwela musi vha vha tshi khou lwela tshilisiwa Phalaphala FM sa vharema ri a kona uri dzhene tshikolo nga hune ra nga kona ngaho ri tou dovha hafhu ra vha na pfanelo dza uri nṋe ri kone u wana pfunzo Lokovela ndi khou ṱanganedza nga u tou rali kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa nga dzina divha Miss P ndi Kharivhe rothe ubva zwino swika tshitorwa awara ya vhutahe na namusi vhaswa ni khou yo guda ngauri hedzi mbekanyamushumo dza ṅwedzi dzo tou itelwa vheiwe zwino zwo tea uri vhe ni tou zwi ṅwala na kha dzi founu dza vheiwe hapo u fhirisa uri meni ngo ita kupute ni ṅwale uri mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa i khou ḓa ende hei ine ya khou ḓa yo itelwa nne ri live kha Facebook na kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha shumisa 086 0002503 DSTV audio VK 811 kana vha shumisa Chiratisi 87.9 kana 7.8 na musi mtshirisi wa Phalaphala FM ri na vhaswa khe vha vhararu havha vhaswa vhararu vhane ra vha navho na musi ndi vhaswa ne vha vhori a vha ngo vhuya vha ita thiza a vha ngo bva mafhungo a tshikolo vho isa phanḓa na mafhungo a tshikolo u swikela ri tshi vha vhidza uri vho dokotela na musi ndi madokotela mararu a pfunzo vhane vha vhori vho thoma ri na madokotela Aluwani Nelwamondo ra vha na madokotela Tsireledzo Makwarela ri dovha hafhu ra vha na Rabelani dokotela Rabelani Munyai hei ndo ṱoḓa u khakha Lokovela fhedzi ndo ri ndi tshi khou amba na vhiwa vha mbekanyamushumo i saathu thoma na vha ni khou ntsumbedza uri mafhungo o vhidzwa pfi dokotela zwo luga muṅwe na muṅwe kha sokou tou ḓivhidzela ra tshi khou ṱoḓa ngauri kha vheiwevho a zwi tou ni sendedzela thungo kana u pfha uri muthu ha ngo ni ṱhonifha musi a songo ni vhidza uri vho dokotela ndo livhuwa Miss P tshine tsha hone ndi tsha uri title ya dokotela ndi title ine muthu a vha a tou ifhiwa yone a zwi shandukisi nḓila ine muthu a vha ngayo ende muthu arali no ya tshikoloni a zwi ambi zwori ono vha na mabambiri manzhi o ṱanḓulukanaho zwi ita uri a shanduke a si tsha dzhiela vhaṅwe vhathu nṱha ngori ene ono vha nṱha muthu u tea u vha na vhuthu zwino title ya pfhi dokotela Aluwani Nelwamondo a yi ngo tou uri i shandukise nga nḓila ine nda tou tshila ngayo na vhathu kha ri ḓomela murahu vho dokotela Nelwamondo musi vha tshi khou aluwa hangei murahu wa thavha Lwamondo kha ri ḓo lavhelesa uri vha vha ṅwanaḓe mafhungo a tshikolo musi vha tshi kha ḓi vha muṱuku ndi khou vhona vho dzhena fhaḽa tshikea vha Christian school nṋe ndo aluwa a ṅwana ane o vha ṅwana wo funa pfunzo u vha ndi tshi kha ḓi aluwa na zwo uri ndi vhe ṅwana ane a vha funesa u ya kerekeni nṋe ndo ri ndi tshi ya hangei tshikeva zwo vha zwongo vha zwithu zwo leluwaho nga nḓila ye nda vha ndo khou aluwa ngayo yo vha i nḓila uri nṋe ndi bva muṱani wo shayaho nga maanḓa mara ndi tshi vhudza vhathu uri zwi a konadzea ngo ḓifunga tsumbo ndi nṋe ndo aluwa muṱani we ndo aluswa nga vhabebi vhavhili vhane vha vha mianga na makhulu anga tshelede yo vha i siho hangei muḓini ndo ḓi wana nga ṅwaha wa 2002 muthu a vha khou nisa tshikoloni ane a vha makhulu anga vha tshi khou bviswa mushumoni zwithu zwa thoma u shanduka yani mara ngauri vha vha tshi dzula vha tshi nṱuṱuwedza havha vhathu vhe nda vha ndo khou dzula ndi navho uri pfunzo phanḓa ni songo sedza nyimele ine ya vha hone hayani ini vhalani bugu ni vhe na vhumatshelo havhuḓi nga ṅwaha wa 2003 ndi hezwi zwithu zwa thoma u tou ḓisumbedza uri hu na nyimele yo shanduka muḓini nda ri ndi hangei tshikeva zwa thoma u ḓisumbedza kha vhaṅwe vhana uri nyimele yo shanduka ndi humbula hu tshi khou ita zwiḽa zwo vhidzwa vhana vha songo badela school fees dzina ḽanga ḽa tshi dzula ḽi nṱha hangei uri Aluwani a ngo badela school fees vha zwikolo vha zwi vhona uri vha nga si tou nditsha ṅwana u khou tea gai tshikoloni vha dzhia tsheo yori vha mphe scholarship ubva 2003 u swika ndi tshi phasa maṱiriki nga hetsho tshifhinga mianga na makhulu anga vha vhathu vho no khou shuma gai dzi khishini nga ndavha yezwi zwa zwi khou tshimbila ngayo tsho scholarship tsho vha tshisi tsha uri tshimbadetshele transport na zwiṅwe zwithu lini tsho vha tshi tshi tou uri mini ndi kone uri ndi ye tshikoloni ndi kone u vha na uniform yo ṱhofhelelaho ndi vhe na bugu nda ṱuṱuwedzea nga maanḓa ngori nda ndi khou tou ndi shandukise nyimelo ye nda vha ndi nayo gai hayani ndi tshi khou amba nga nḓila heinoni ya so nga nḓila heinoni yo raliho zwithu zwa ita ndi zwa uri nṋe nda tshi ṋamela basi yo thoma ya vhashumi ndi tshi khou tshikoloni ile ya 4
ndi tshi khou tou uri ndi ḓiwane ndi tshi khou swika hangei tshikavha. Khaedu dza nda ḓi tou ṱangana nadzo vho ndi tshi khou aluwa hanefha ndi tshi khou ḓo ri ndi tshikoloni ndo vha tsumbo yori zwithu a zwi ngo tou uri zwi ḓe zwo leluwa, muthu wa tou ḓifunga. Nṋe ndo ri ndi tshi khou aluwa nga nyimele nda vha ndi khayo ndi si tendo u lavhelesa nyimele ye nda vha ndi khou ṱangana nayo afha nḓilani. Zwa nita uri ndi vhe muthu ane ndi fungelele bugu ngori nyimele nda ndi khou ṱangana nayo yo tea uri i shandukiswe nga nṋe hu si nga muṅwe muthu ngori vhathu vha ḓo amba zwori ha sa vha ini hu ḓo vha nnyi. Nṋe nda dzhala mafhungo uri hu ḓo vha nṋe ende ndi ngazwo ndo dzula ṋamusi hafhanoni ndi tshi kumba zwori ndo vha dokotela nge nda vha ndi khou tou uri ndi shandukise nyimelo hayani ende na vhathu vhe nda vha ndi khou tshimbila navho hanefha dzi nḓilani vha vha tshi nṱuṱuwedza nga maanḓa. Vha tshi mbudza zwori ṅwana wa hayani funani tshikolo, i vha ni tshanduko ya muḓini. Vhathu vho no nḓivha vho no bva ningei Lwamondo vha ḓivha nyimele yashu. Miss P, nyimele yashu a songo tou naka, muthu a khou tea u nakisa havho hu nṋe ende ndi khou tea u nakisa nga pfunzo. Ndi ngazwo ndo ri ndi tshi tou u phasa maṱiriki zwavhuḓi nga ṅwaha wa 2010. Vhathu vha nda ṱangana navho ndo vha na mashudu nga maanḓa ndi tshi ṱangana vhathu vhe vha tshi nṱuṱuwedza. Muthu wa nda thoma u ṱangana naye ro ri khou ḓi amba zwa pfunzo a vha khou amba zwori ini khou ḓo ḓiwana ni gai. Nda ri nṋe by the age of 30 ndi khou tou ḓiwana ndi dokotela mara thi ḓi zwori nga nḓila ḓe. Nga hetsho tshifhinga Miss P ndi khou amba a huna tshelede ine khou tou uri i nyise yunivesithi yo vha i siho tshelede mara nda ri ndi tshi khou zwi amba nda vha ndi khou pfhi ndi khou ṱavha mbeu kha nṋe yori ndi khou tea u ya gai tshikoloni ende ndo dzula hafhanoni nga tshino tshifhinga Miss P ndi tou vha tshanduko ende zwo konadzea. Ndi pfi dokotela Aluwani ndi na miṅwaha ya ini ḽa vhuṱitimini vhuṱitimini ndi ngei mara ndi tshi tou amba heiḽa miṅwaha ya nda ḓivha zwori nga miṅwaha ya 30 ndi khou funa u vha ndi tshikoloni ndo fhedza vhudokotela. Zwi itea nga miṅwaha ya 30 nṋe nda ndi khou ḓiwana ndi khou fhedza vhudokotela hanga. Madokotela Nelwamondo nga u tou amba havho fhedzi zwo mbo ḓi namba zwa ita uri muṅwe muswa ane khamusi o ri vhona ya magaweni a ḓivhudza zwori hai havhaḽani vho funzea nga nṱhani uri havho vho dzula zwavhuḓi. O mbo ḓi namba fhinduleya uri hai ha magaweni a ri hafhanoni ha ngo dzula hafhanoni nga nṱhani uri muṅwe muthu o vha na tshanḓa tshe tsha tou mu thusa nga maanḓesa kana hayani zwithu zwo dzula zwavhuḓi. O tou mafhungo o ḓifunga iwe muṋe. Ndi mafhungo o ḓifunga Miss P na ngori tshine tsha vha ndi tsho uri vhaswa vha no maḓuvha vha na nḓila yori vha nga si kone uri vha tshikoloni ngori vho shaya. A thi ri mara tshine tsha vha ndi tsho uri yes muthu wa tea uri a shaye mara muthu funa u vha na tshipikwa. Nṋe ndo vha na tshipikwa. Dokotela Tsireledzo Makwarela. Nda Miss P. A ri ḓo lavhelesa musi ni tshi khou aluwa Tshilapfeni sa ṅwana muṱuku na zwikolo zwoṱhe zwe na dzhena zwone u swikela na musi hafha ni tshi vha dokotela. Oh, okay. Miss P, ndi khou livhuwa na vhathetshelesi. So, Madokotela Makwarela, vhane vha prefer u vhidziwa TG, vho alutshela Tshilapfeni, vhane a vha Tshilapfeni mavhoneni. By the way, ri na mavhone hangei hashu. Ya, ndo aluwa ndi tshi mutukana ane a tshi funa tshikolo. Ya, tshikolo thi ngo vhuya nda thoma nda tou kombetshedziwa. A thi humbuli na ḓuvha ḽine vhabebi vhanga vho vhidziwa tshikoloni upfhi hu na muṱangano kana ṅwana wavho a khou pfa okay. Ya ndo ḓi wana ndi khou dzhena tshikolo ndi songo tou kombetshedziwa. A hune vhabebi vha vhidziwa tshikoloni upfhi ṅwana a khou pfa, ṅwana a khou ita mishumo ya tshikolo kana ṅwana awo tshikoloni nda ndi tshi tou ḓisa nṋe muṋe tshikoloni. Ndo thoma tshikolo primary ya Tshilapfeni primary school, nda ya secondary ya France Rasimpi. Ubva hafho nda vhona uri vhathu vhane nda khou dzhena navho u tou nga kha sia ḽa pfunzo a ri khou tou vhavho kha level nthihi. Nda fhedzisela ndi tshi vho ya Ḽivha combined school, ndi hafho he nda ṱhaphudza hone pfunzo dzanga u swika kha grade 12.
zwa zwo leluwa mani uya tshikoloni ha u sina zwithu zwinzhi zwinzhi zwa nda khou ṱoḓa nga nnḓani ha u fara certificate tshine tsha ri umelusi and then tshina bachelor so na mitsiko yo vha i siho nga hetsho tshifhinga. Kha nṋe I think zwithu zwo thoma u konḓa musi ndi tshi khou thoma gudedzi ḽihulwane University ya Venḓa Mingoni. Ndi tshi khou thoma ha ḓivha na dzi nyimele dzine hayani dzo thoma u itea vhabebi vhanga vha khou fhambana so zwo sia zwi khou mpha mutsiko not mutsiko fhedzi but na kha sia ḽa masheleni ngori mubebi wa mufumakadzi o vha a si khou shuma zwa ita uri hu vhe na dzi tshenzhemo nnzhi dzine dza dzi tshi khou ḓa so ro ḓi khunyeledza tshikolo ko dzhenisiwa nga NSFAS ra swika ri tshi vhuya ra i fhedza and then nda ḓa nda ita honors gudedzini ḽa UNISA. Hone hangeni khaedu yo tovha uri nga nṱhani ha uri ndi tanzhe hayani vho sedza kha nṋe ende vho vha vho sedza kha NSFAS ye nda tshi wana kha undergrad sa income hayani zwi khou amba uri nda ndi khou tea u ṱoḓa mushumo nda fhedzisela ndi tshi khou wana mushumo so ubva honors u swika kha eḽigawe nda ndi khou shuma khaedu khulwanesa yayo ya uri nda ndi tshi khou tea u balance tshifhinga tsha u shuma na tshifhinga tsha tshikolo. Nda ita masters yanga University of Pretoria nahone zwo vha zwi songo leluwa nga ṅwambo wa tshifhinga a u kule na hone nda shuma hone hu kule na hone nda dzula hone so nda tshi ri ndo tshaisa nda dzhena lab nga awara ya 6 and then ndi bve nga vo 12 am ine ya vha madautsha tshiṅwe tshifhinga nga 1 am ya madautsha ngauri nda ndi khou ṱoḓa ḽeḽi gaweni. Ubva hafhanoni nda fhedzisela ndi tshi khou ita PhD ndi tshi khou ita UNISA ndi khou sedzana na magupa na zwifuwo zwa fhedzisela ndi tshi khou sokou vha na dzangalelo ḽa uri hai na nṋe ndi khou nyaga u ḓiwana mani ndi muṅwe no khou fha vhathu pfunzo zwa zwino ndi tshi khou amba ndi shuma kha ḽiṅwe ḽa gudedzi ḽihulwane South Africa ndi khou fha vhathu pfunzo nda ra vhe ramba nga NSFAS zwi mbo ḓi namba zwa ri vhudza uri nyimele ya vha i songo tou dzula zwavhuḓi ri khou dovha hafhu ra humbudza vhaswa uri hezwi zwi khou ni vhudza zwa uri a huna muthu ane a vha uri a nga amba zwori ene ha khou ṱhaphudza pfunzo dzawe nga nṱhani ya uri hu na nyimele hayani vhaswa vhane ra vha navho vhane ro no amba navho zwa zwino vho ni sumbedza vhoṱhe zwori ho vha na nyimele dze dza vha hone fhedzi a vho ngo tenda u nyama. Dokotela Munyai a ri rumele tshiṱereke vha sa tou pfhi vho dokotela. Ndo livhuwa Miss P nṋe ndi Rabelani Munyai dokotela pele ndo shumeliwa eḽigaweni ndi dokotela Rabelani Munyai ndo aluwa tshiṱereke nda dzhena primary ya tshiṱereke nda ya nda dzhena secondary ya Tshivhasi ndo aluswa nga makhulu wanga na miyanga. Makhulu wanga vha tou ḓivha upfhi ndi havhaḽa mukegulu vha mashonzha makhulu wanga vho vha tshi ya mashonzhani zwine na zwino vha kha age of 90 something mara vha kha ḓi ṱoḓa u ya mashonzhani ngori riṋe u ḓivha hashu tshipfi ndi hafhaḽa muḓini no rengiswa mashonzha miyanga vho vha vha tshi rengisa tupperware naho miyanga vho vha vho ya Hune vha ita teaching mushumo wa teaching wo vha u tshi khou konḓa zwe nṋe ndo vha ndi tshi ri ndi tshi vhuya Tshivhase nda ḓiwana ndi tshi deliver tupperware namusi ndo no phasa Tshivhase ndo ṱuwa nda ya Hune hune namusi ndi Hune ho vha hu na vhathu vhane vhaṅwe nda ndi tshi tou amba navho nda vha vhudza uri miyanga vha ya rengisa tupperware vha songo shumisa container ya rama ndi zwe miyanga vha vha vho mbudza zwone uri ni tshi swika hangei ni songo swika na fhumula ngauri ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo balelwa tshelede yo ya Hune hu na vhathu vhane vha nga badela container na kona u swika Hune musi ndi Hune ndo dzhena tshikolo nga tshelede ya bazari yeneyi ya NSFAS nda ḓo ḓiwana musi ndi kha third year nṋe nda ndi sa eḓeli na tshiṱereke yange ho vha hu fhethu hune ra si na muḓagasi mara ndo vha ndi tshi ḓiwana musi ndi tshiṱereke yangeni ndi tshi vha ndi khou shumisa khanḓela ra sathu vha na muḓagasi ende ri tshi khou dzula kha dzi ranḓavhula dza mahatsi hune nda ndi tshi zwi ofha uri ngauri nṋe a thi eḓeli ava vhaṅwe vhathu vhoṱhe vho eḓela arali anga sokou itea zwiṅwe zwithu kha khanḓela hu ḓo itea mini mara a zwo ngo nyima phanḓa ndo vha ndi tshi vhala nga maanḓa zwine musi nṋe ndi tshi khou ita third year Hune ndo ḓiwana ndo wela kha matshudeni mararu a nangiwa uyo attenda summer school Hope Nature Reserve. That was the first time ndi tshi ḓiwana ndi khou ya Cape Town hune ndo vha ndo badelelwa tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ubva tshiṱereke u vhuya u tou swika Stellenbosch University
musi ndi hangeini nda thoma u vha na u davhidzana na hanevha vhaṅwe matshudeni vhe ra vha ri navho vho no khou bva kha yunivesithi dzo fhambananaho. Nda vhofholowa ngauri vha vha tshi khou sumbedzisa zwithu zwo fhambananaho na hune vha bva hone, vha vha khou ḓi sumbedzisa na vhukonḓi vhune khamusi vhaṅwe vha khou ḓi ṱangana naho, na nṋe nda zwi vhona. Nga results dze nda vha ndo dzi fara nda applya, nda ḓiwana ndo ḓifha challenge uri nṋe a thi khou ṱoḓa u humela Limpopo tshiṱereke. Ndi tshi humela tshiṱereke ndi khou tea u dzhia zwiambaro ndi khou vhuya Cape Town, ende houḽa muḽoro wa ya wa bvelela. Muṅwe muthu we a tou ita uri u bvelelese tshoṱhe ha vha hu the late malume wanga navho vho ita teaching, vha tshi funza maths na science. Vha ri vha tshi graduate vha ḓi rengela gaweni, vha ḓivha uri vha ri vho ḓi rengela gaweni nga tshelede ye makhulu vha 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 tshi vha ṋea. Heḽi ya gaweni vha ri ngauri ene ndi ene ṅwana wo thoma fhano, heḽi gaweni u ḓo ḽi ambara na vhana vhoṱhe vho no ḓo mutevhela nga murahu. Heḽi ya gaweni nda ndi tshi ḽi edzisa ndo ṱuwa naḽo Cape Town ndi sathu ita tshithu kha honors, nda ṱuwa naḽo ḽa dzula nga ngomu zwiambaroni zwanga ḽa black. Vho vha vho fhedza honors, musi vha tshi fhedza honors ndi hafho he malume wanga vha 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 tshi khou thoma masters yavho. Then nda ḓivhudza nda ri a zwi dini, masters i dzhia tshifhinga, nṋe ndi ḓo vha ndi khou fhedza honors. He nda applya kha university hedziḽa dza hafhaḽani Cape Town fhedzi, CPUT, University of the Western Cape, University of Cape Town and Stellenbosch University. Nda vhona uri ndi tshi tsheka zwine zwa vha zwo ṅwaliwa, UCT i vha i khou ambelela upfhi ndi yunivesithi ya makhuwa. Nda ri na nṋe ndo swikelela, ndo bva tshiṱereke buseni hu sina muḓagasi, ndo swika Cape Town ndi khou ṱoḓa u vha fhasi ha thavha. Nda ya nda ita honors yanga, he musi ndi tshi khou ita nda ya Western Cape, he nda ya nda swika nda ḓiwana ndi khou fhedza honors yanga, nda pfuka nda ya nda ita masters yanga UCT. Hune ndi fhasi ha thavha, nda ḓivhudza uri hafhanoni zwino a thi khou ṱoḓa u bva kha heyo yunivesithi ndi songo vha na passport, ngauri ndi khou ṱoḓa u tshimbila. Ndi ṱalutshedze ndi tshi swika tshiṱereke uri vheiwe ndo thoma hanefha matopeni, mara nṋe zwa zwino ndi UCT. Nda ḓiwana ndi khou wana scholarship tsha Erasmus Mundus, nda ṱuwa nda ya nda fhedza 7 months Europe, he nda vha ndi tshi khou ita field trip dzanga Germany, nda ya Italy, nda ya France, nda ḓiwana ndi khou ya Luxembourg, nda ḓiwana ndi Netherlands, ndi Switzerland. Hoṱhe hune ndo vha ndi tshi khou ita hezani dzi practical ndo tou ḓivhudza uri ndi khou ṱoḓa uri zwi songo nkunda na nṋe. Nda ri musi ndi UCT nda thoma u zwi vhona uri ndi shone ṅwawe miyanga vha wana ngawo mushumo. I think that was in 2012 ndi tshi khou fhedza masters. Then nda ḓivhudza uri a vho ngo shumela nṋe, vho shumela vha renga murahu hanga. Nṋe ndi khou tou ḓidzhenisa tshikolo, a thi tsha lilela kha havhaḽa vhathu. Then ndi a humbula musi ndi tshi vhudza makhulu uri a vha litshe zwa mashonzha, vha ri no aluwa hanefha, nṋe ndi ḓo ita vhutshilo, ini ni ḓo ita pfunzo. Ende nda zwi vhona uri ngo havhaḽa muthu vha khou amba ngo, nṋe vho ita vhutshilo zwi amba uri nṋe ndi khou tou ita mini, pfunzo. Nda ri musi ndi UCT havha hu na internship dza NRF dzo bvaho, nṋe ndo ita internship ya mushumo une nda ndi songo ita wa zoology. Nda ḓiwana ndi tshi khou dilana na dzimbevha, dzi ṋowa, tshiṅwe tshifhinga tshi ḓiswa dzi ṱhoho, zwine hevhuḽa zwithu ra tshi tou ri zwi vule ndi zwi bvise ṋama heḽa ya nga ngomu, ri zwi pange mapontshi kana dzi cotton, then ni fhedze ni zwi runge zwi ṱuwe zwi ya Durban Natural Science Museum for u sumbedza vhathu vhane vha ḓovha vha tshi khou ḓa. And then u bva hafho nda ri musi ndi hangeini havha hu tshi khou bva futhi post dza SNB, hune naho nda ndo ḓivhudza uri ndi nga ri musi nṋe ndi tshi ṱoḓa mushumo nda wana ndi khou thoma SNB, mara ndi sa ḓivhi uri SNB ndi ḓo tou dzhena hani. Nda applya vha mbidza SNB, nda vhuya nda vha ndi khou shuma SNB, hune musi ndi SNB ndo zwi sedza nda zwi vhona uri SNB a si hone muḽoro wanga nṋe.
nṋe ndi khou tou fhira ngauri ndo vhudziwa murahu uri nṋe ndi ḓo ita vhutshilo ini ndi ḓo ita tshikolo. Nda pfuka ngauri ndi kha ḓivha neḽia gaweni ḽe hapfhi ḽi ḓo ambariwa nga mini nga vhathu vhoṱhe, mara zwino gaweni heḽiani nṋe ndo zwi vhona uri mini nga masters ndo fhira. Ḽine nṋe nda nga challenge ḽia gaweni ndi ḽifhio, ndi ḽitswuku. Nda apuḽaya mushumo wa UNISA, ndo vha ndo ya na vhathu vhane nda ndi tshi ḓivha zwori havha ndi vhana vhane vha khou bva fhethu ni mbudziso vha tshi swika hangeini vha ḓo tou fhira. Nṋe ndi ḓo thoma nda humbula kana ndi zama uri khamusi zwi yelane, then nda ḓivhudza uri hayi nṋe hafhaḽani ndi tshi dzhenayi ndi khou yo ita pfunzo. UNISA ndi hone hune nda khou tou ya hone ngauri hopfhi hu ḓo itiwa vhutshilo, nṋe ndi ḓo ita pfunzo. Nda ya UNISA, position nda i wana, then musi ndi tshi i wana nda dzula tshifhinga nyana, ho vha na dzi issues dza mutakalo, and then nda register for PhD. Ine heinoni PhD na musi ndi tshi ita ndo ḓivhudza zwori a thi khou ṱoḓa u ita PhD ine a i nga ḓo vha na meaning. Ndi khou ṱoḓa uri na musi ndo no dzula ri na maine Tshikondeni Venḓa, nṋe arali vhathu vho dzula tsini na maine Tshikondeni vha tshi nga ri a vha koni u ḓi itela zwithu, nṋe ndi tea u vha vhudza uri nga zwithu zwe nṋe nda guda tshikoloni maine uri Tshikondeni vhone vha nga u shumisa. Then PhD yanga ya vha yo sedzana na zwithu zwa maḓi o tshikafalaho uri vha nga ṱanzwisa hani vha shumisa u sheledza miroho ine musi vha tshi ḽa a i nga ḓo vha na vhukonḓi khayo kana a i nga ḓo ḓisa vhulwadze. Musi ndi UNISA zwezwi ndi khou ḓi ita PhD ngauri ndo vha ndi khou shuma zwa zwi tshi khou konḓa, nda ḓivhudza uri ndi ḓo ita uri ndi vhe na tshifhinga heḽi gaweni ndi ḓo vha naḽo, a huna na tshina tshithihi tshi no ḓo nyima phanḓa. And then musi ndi hanefhaḽa UNISA ha ḓivha na dzi workshop na mini dzi no khou ḓi ḓa dzo uya seli, nda ri hafha a thi thuya ndi khou ṱoḓa uya passport i khou shuma futhi. Nda vhuyelela nda ya UK he nda ṱangana na matshudeni manzhi nga maanḓa, vhaṅwe vha khou bva China, Singapore, mara nda wana hezwiḽa zwithu zwo ntshaḽenzha nga maanḓa uri zwi amba uri a thi thu fhedza. Hu na luṅwe luambo lu no khou shumisiwa hafhanoni lune a thi tu lu pfhesesa khwine. Nda ri musi ndi tshi fhedza PhD nṋe ndi khou ṱoḓa ita Masters of Business Leadership, hune ndi ḓo kona u pfhesesa uri musi ndi tshi khou ranga vhathu phanḓa na u isa phanḓa kha zwa vhubindudzi ndi tea u zwi itisa hani. Ndi rabe o thomaho tshiṱereke matopeni, ndi zwine nda vha nazwo zwino zwine ndi khou fhedzisa, next ndi ḓo tea u vha ndi khou graduate. Nṋe arali vi vhonisa kuṱuṱuwedzea nṋe ndi tsha ḓivha, nṋe ndi na ro ni ḓisela kha madokotela mararu a vhaswa nga uno ṅwedzi wa vhaswa. Madokotela Nelwamondo kha ri ḓo lavhelesa mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha na musi na pfunzo dza doctorate uri dza ḓo lavhelesana na mini. Nṋe mushumo wanga wa ḓuvha na ḓuvha Miss P, nṋe doctorate yanga ndi ya vhulimisi. Ya vhulimisi yo sedzana na u ḓisa phindulo kha vhalimisi vha mahayani. Ndo lavhelesa uri mahayani a huna zwiḽiwa zwinzhi, ra sedzesa ikonomi ya zwino ri kha tshifhinga tshine nga maanḓa Afrika Tshipembe na mashango a Afrika ngo angaredza hu pfhi ri kha risk heiḽa yo pfhi vhathu vha nga eḓela na nḓala. Zwino nṋe PhD yanga yo i khou lavhelesa kha nḓila yori ri kha sia ḽa climate change. Zwino ri kha sia ḽa climate change nṋe yanga PhD i khou sedzesa kha dzi ṋawa dzine dza ḽiswa mahayani. Ndi tshi khou i lavhelesa ndo sedzana na no technology, ndi tshi khou ita manyoro. Nṋe PhD yanga ndo ya nda dzula lab Miss P, nda ita manyoro. Haḽa manyoro nda ya nda shumisa kha dzi ṋawa dzine dza khou ṱavhiwa mahayani. I nḓila yori ndi tandulule thaidzo ngori hedzo dzi ṋawa dzine nda khou amba ngadzo Miss P dzo ḓala mahayani ndi dzi khou ḽiwa, mara nga nḓila ine climate change ya vha ngayo zwino na ṅwedzi ḽa a dzi tsha tou vha hone nga vhunzhi. Zwino nṋe PhD yanga yo lavhelesa uri rani heyo thaidzo ine ya vha hone zwino ndi i tandulule hu tshi kha ḓivha na tshifhinga, nga murahu musi malnutrition ndi problem ine ya vha
yo ri ambarela rothe ende arali ni ri si khou balelwa uri ri tandule ubva mahayani hune a huna zwishumiswa zwinzhi zwa vhalimisi nṋe kha ndi vhe houḽa muthu ane nda ḓo dzhena vhukati hapfi ndi bridge ndi vale gepe ḽa yo sala yori mbudziso dzi soko vha hone mara thandulo ndi mini na thiri zwino nṋe ndi tshi vuwa nga matsheloni ḓuvha na ḓuvha ndo nakelela na musi nga maanḓa Miss P nga maanḓa nṋe musumbulo u swika ḽavhuṱanu ndi vha ndi buse ndo ambara maavarolo hu tshi khou ṱavhiwa dzi ṋawa ndi tshi khou shumisa manyoro aḽa nda vha ndi khou a shumisa for PhD yanga uri mbudziso dzine nda vha nadzo ndi dzi fhindule matshelo hu pfi vhulimisi ngori tshina tsha vhone Miss P vhathu ri kwa magudedzini mara pfunzo dzine ra khou dzi ita a dzi khou vhuyedza lushaka dzi khou fhelela dzi library zwino nṋe ndi tshi bva nga matshelo ndi vha ndi khou ṱoḓa uri ndi fhindulele vhalimisi vhane vha vha hayani nga maanḓa ndo lavhelesa vha tshikalo tshiṱuku uri vha tshi khou ṱavha edzo dzi ṋawa na musi ri tshi khou lavhelesa pfushi dzine dza vhonekedzo dzi ṋawa na musi ro lavhelesa zwine zwa khou itea mavuni futhi ngori ri tshi khou ṱavha ḓuvha na ḓuvha Miss P mavu nao a fhelelwa nga tshifhinga so nṋe ndi vha ndi khou ḓa na heiḽa thandululo yori ri tshi khou ṱavha a ri dovhe ri humisele na mavuni futhi uri matshelo ri songo ri ro ṱavha mara a huna khano zwino nṋe PhD yanga i vha yo lavhelesa zwithu zwezwo na musi ndi tshi vuwa nga matsheloni tshi ri ndi khou mushumoni ndi vha ndi khou ṱoḓana na dzi phindulo ya masiandoitwa a zwithu zwe zwa vha zwi khou shumiswa kale mara ndi khou ṱoḓa tou amba uri zwifhio mara ro no nambara zwi pfa kale uri ndi zwifhio ndi a zwiḓivha uri ndi zwifhio ndi khou uri vha ri tshimbidze kha dzi degree ubva kha junior degree u swikela musi vha tshi swika ngeno kha PhD uri degree yavho yo vha nga mini honors masters yo muralo nṋe Miss P nga ṅwaha wa 2011 ndo ḓi wana ndi tshi khou ya University ya Afrika Tshipembe heiḽa university no pfi i shumiswa nga vhathu vho no shuma nṋe nda ndi si khou shuma kana pfi vhaaluwa nṋe ndo tou ḓi wana ndi tshi khou ita application yanga yo thoma kha ḽeneḽo ya gudedzi a thongo isa huṅwe fhethu ngori arali no zwombula ndo zwi amba zwori hune nda bva hone ho shayiwa nga maanḓa nṋe nda dzula nda lavhelesa nda ri fhethu hune nda nga kona uri ndi ye hone ndi kha ḽeḽo gudedzi ngori ndi ḓo vhala ndo dzula gai hayani nda apply for national diploma in agricultural management nga 2011 ndi tshi fhedza national diploma nga 2011 nga 2014 nda vha ndi khou vhuyela befu tshikoloni futhi ndi tshi khou ita BTech ya agricultural management nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi khou sedza kha sia ḽa zwa zwimelwa ngori ndi khou funa u vha ndi na specialization na specialization changa tsha vha tshi crop production of plant sciences ndi nda thoma u vhona zwino uri tonga ndi funesa nga maanḓa zwithu zwo lima hafhanoni nda ri okay ndi tshi fhedza u ita BTech yanga nga 2016 hafho uri ndi khou wana internship ndi tshi wana internship Miss P nṋe internship yanga ndi tshi dzula ndi tshi vhudza vhathu yo vha internship ine a i ngo leluwa nṋe internship yanga yo vha yo shuma bulasini nṋe ndo ḓi wana heiḽa ḽi pfi uri internship ḽi si tsheho ndi tshi khou doba maḓabula ḓuvha na ḓuvha mara hezwiḽa zwithu zwi si ndzudze fhasi mani nda ri kha heyi internship ndi khou funa u vha ndi khou ita zwiṅwe zwithu nṋe nda ri ya nda registera masters habe gai yunisa ngori thi zwino muthu u khou tea u vha a khou balansa vhutshilo na tshikolo ngori a i nga ni vho dzula vho lindela uri tshikolo tshi fhela lini muthu a ye a shume nṋe nda ḓi wana ndi khou ita masters u thoma nga ṅwaha wa 2017 ndi tshi ita masters nga ṅwaha wa 2017 ndi khou ḓi lwa natsho tshikolo ndi khou ḓi wana mishumo hanefha kha dziṅwe dza dzikhamphani zwithu zwone zwi sa ṱangani mara ndi si fhele fulufhelo nda isa phanḓa na tshikolo nga ṅwaha wa 2020 na masters yanga ya vha i khou ita mini i khou fhela 2021 ga wane ḽitswuku ḽa vha ḽi tshi khou mbidzelela
ngauri ḽitsiku ḽa vha ḽi tshi khou mpidzelela nda redzhisitara habe kha University ya South Africa. Ndi nda thoma u ita hone PhD yanga nga ṅwaha wa 2021. Nga ṅwaha wa 2023 ni PhD yanga vha i khou fhela. And nda dzula hone ndi tshi zwo lavhelesa zwo vha zwi songo leluwa Miss P ngori ndi khou ya tshikoloni ndi khou funa ndi khou wana mushumo nga thungo uri zwithu zwi kone u tshimbila ngori arali muthu a tshi khou aluwa o rali huna zwithu zwine tori a zwi ite hayani vha ḓo demba vha khou amba uri ni khou aluwa zwino mushumoni si khou apply Miss P CV dzi khou ya and CV dzi tshi khou ya Miss P a si hoṱhe hone ra ḓo ri ḓo vhidziwa and nṋe ndi tshi ndo tshikoloni Miss P re kha ḓivha kha ḽeḽi fhungo nṋe ndo ḓi wana nga ṅwaha wa 2011 ndi tshi khou wana NSFAS mara ya bazari. Nṋe ndo thoma zwo limo zwori NSFAS iya vha na bazari nga ṅwaha wa 2011 ndo ri ndo apply NSFAS ya loan ya vhathu vha tshi vhudzwa ndi student loan ya ni reject ya ri ana tshelede. Nṋe i tshi ni rejectela NSFAS Miss P nda fhedza to nga ri vhege mbili kana vhege tharu hayi ni vha kha ḓi ṱanganisa masheleni uri ṅwana u khou tou ira tshikoloni vha mpha 1545 ndi kha ḓi tou zhumbula zwavhuḓi 45 rand u tshi pfhi nda student card nda badela inge tshikoloni ndi tshi badela heiḽa registration ha fhela vhege mbili nadzo ma ndi tshi swika tharu ndi tou wana nga mulezi u tshi khou dzhena khaṋe uri ngori no vha no haniwa nga NSFAS loan no wana NSFAS bazari yo no phi net skill ndi hezwi zwithu zwa thoma u shanduka hone zwori zwino muthu u khou tou uri a ḓi funge a i tshikoloni mashudu mawe ya iḽa bazari ndo ndi tshi tou fhedza diploma yanga ndi tshi khou ita BTech vha mbadetshela vha ri kha ndi se phanḓa ndi tshi ita masters nda hafha zwine a pfhi ndi hafha zwine a khou pfhi tshelede zwino muthu ndi u ḓibadetshela ndi si dzule Miss P nda isa dzi application uri ndi wane magavhelo a nnḓa ndi kone gai tshikoloni nda dzula nda ḓi rumela sa vhaṅwe vhana mara tshine tsha vho ndi tsho ri hezwiḽa ri tshi khou rumela zwine na vha ni khou ṅwala ngori vhathu vha tshi ṅwala a vha lavhelesi zwine vha vha khou ṅwala fhala kha dzi application form. Nṋe ndo tou amba ngoho yanga yo tou fhela nda ri ndi tshi si wana a thina tshelede mara ndi khou ḓa gai tshikoloni application dzaya nda wana gavhelo ndo uri ndi ite masters na kha PhD zwavho nga ni nḓila uri ndi dovhe ndi wane mini gavhelo futhi ndi tshi khou amba tshi statement muthu u ḓo amba zwori if a ri tshi rumela dzi application afho na ra khou dzi rumela hone mara ri sa wani dzi phindulo dzavhuḓi vho khou khakhea zwifhio. Nṋe ndi khou ṱuṱuwedza vhaswa uri tshiṅwe tshifhinga a ri ṅwale ro vhala zwine zwa vha zwi khou ṱoḓea hafhaḽa ri songo sia tshithu kha ri ṅwale zwithu zwo teaho and ri songo fhira dzi mbudziso ngori hu na zwithu zwine a zwi fhindulei hafhaḽa vhathu vha kona uri vha pfhuke zwine vha khou pfhuka zwone kana vha ṅwale zwine vha khou ṅwala zwone mara zwi a konadzea. Nga mulandu wa tshifhinga zwi amba uri ḓo tea u gidima zwa zwino ndi khou ḓa ngeno kha madokotela Makwarela kha ri ḓo lavhelesa dzi degree dzavho ubva junior degree u swika ngeno kha PhD vha dovha vha ri ṱalutshedza ndo zwithu vha khou ṱalutshedza nyana zoology mini nga ningeyo kha thesis yavho kha vha ri ṱalutshedza. Okay, ndo livhuwa Miss P. Degree yanga yo tou thoma yo vha i University ya Venḓa yo vha BSc microbiology and biochemistry ubva hafho noni ndi tshi ita zwavhuḓi ndo vha ndi khou nyaga u vha dokotela ḽo thusa vhathu ngori ndi takalela u shuma na vhathu so nda vhudzwa upfhi na ita heinoni ni tshi fhedza ni ḓo ḓi wanavho dziṅwe dza dzi credits na thoma kha ṅwaha wa vhuvhili kana wa vhuraru uri ni kone u vha dokotela ḽa vhathu. Ubva hafhanoni nda kona uri ndi tshi fhedza ndi tshi khou ita dzi applications dza medicine nda vhudzwa upfhi hayi zwa fhano ndi full time ende nga thungo na nyimela yanivho yo imelaho tsireledzo uri a i tandulule zwa fhedzisela ndi tshi vho uri hayi ndi ḓo dzhia ulu lwendo lune lwa vhudziwa upfhi postgraduate studies uri ndi kone u swikelela hune nda ḓi wana ndi dokotela zwi sina ndavha uri ndi dokotela ḽa mini mara ndi khou nyaga u vhidziwa dokotela nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha so nda ita honors UNISA ndo vha ndi tshi khou ita in education
ndi tshi khou nyaga uri mani na musi zwino ndo dzhie nḓila ine vhathu vha ḓivhudza uri u kha akademia muthu oyinoni o kha magudedzi na mini ndi tea u ḓivha u funza ndi tea u ḓivha uri vhana vha fhiswani nḓivho na zwithu zwo no nga sa zwezwo ndi tshi fhedza hafho nda pfha uri a thi ngo fushea mani nṋe ndi muthu wa dzi biology a zwi khou tou ntakadzesa hezwinoni nda humela murahu nda ita masters ya veterinary science ndo vha ndi khou sedzana na bacillus anthracis kha dzi vultures Kruger National Park nda thoma u vha na dzangalelo ḽa zwifuwo nda ri ndi khwine uri heḽi ḽitswuku na ḽone ndi ḽi ite ndi kha zwifuwo ndi tshi registera UNISA nda vha ndi tshi khou ita ndi khou sedzana na mbanjani magufha ya kha dzi kholomo so hu no uri ndi khou nyaga u ḓisa thandululo sa izwi vhathu vha sa zwikhaladzi anga zwi ambisa zwone hayani vhathu vhanzhi vha a fuwa mara vha na nḓivho kana tshenzhemo khulwanesa ya uri ri shumise mini uri u ḓiwana ri si tshena magufha kana mbanjani ende nḓivho nnzhisa zwi ambisa zwone i ḓifhelela magudedzi dzi library hune vhathu vhahulwane vhane vha ita zwa vhulimi a vha koni u zwi swikelela so ndi tshi khou ḓi ita nda thoma u vha na dzangalelo ḽo raimani since dzi chemical kana mishonga ino khou shumiswa i si khou tou shuma kana tshiṅwe tshifhinga nḓivho a iho ndi ngani ndi sa thomo developer dzi chemicals dzine dzi ḓo kona u thusa kha haya magufha mara ri si khou vhulaya mupo ri si khou vhulaya vhathu zwo ndi khou ḓa kha zwine nda ita ḓuvha na ḓuvha so nṋe ḓuvha na ḓuvha ndi gudedzini ḽihulwane ḽiṅwe ḽa South Africa ndi kha nature conservation sorry ndi funza vhana dzi module dzo fhambananaho ndi dovha nda vha researcher meaning ndi khou ṅwala mabambiri nda ḓivha na matshudeni ane a kha masters na PhD a khou ḓi ita ngudo dzavho nga magufha uri ri kone u wana thandululo tshiṅwe hafhu ndi dovha nda ita dzi chemical dzi no thusiwa kha zwithu zwa magufha dzine ri shumisa mapfura a zwimela u itela uri ri songo tshikafhadza mupo nda ndi khou ṱoḓa amba uri vhakegulu na vhakalaha ngehani zwino ngauri no namba na amba uri thandululo ya magufha vha nga vha no thoma kana u ḓivhusa uri zwino a songo namba ri vhudza ni kha ḓivha nḓilani ya u ṱoḓa thandululo kana thandululo yo no vha hone sa hezwi ri tshi khou shumana na zwithu zwo no tshila ri nga zwi dzhiela vhutshilo kana ra zwifha vhutshilo zwi khou amba uri hedzi thandululo ri tshi khou dzi ita ri tea u tou maker sure uri ro dzi khwaṱhisedza ri tshi vho dzi shumisa ngei nnḓa ri nga ḓo dzi wana tshipfi kholomo dzi khou tshimbila nga tsha murahu kana zwifuwo ya ri khou ḓivha kha u ṱoḓana na thandululo mara ri tsini no swikelela khayo Vho Dokotela Munyai kha ri ḓo lavhelesa uri sa muswa muṅwe na muṅwe hu na khaedu nnzhi dzine dza vha hone dziṅwe dza dzi khaedu ndi dzine ra vhona musi muswa o vha o shuma zwavhuḓi nga maanḓesa afha tshikoloni a tshe magudedzini a nṱha ra vho tou tshuwa ra vho tou mangala uri ai ndi Vho Dokotela Munyai ane vha vhe ra vha vhona vha tshi khou shuma zwavhuḓi afha tshivhase hu na khaedu dzine dza tonga musi muthu a tshi swika kha musi tshikhuwani kana o bva tshiṱereke haningei u wane a tshi vho ḓidzhenisa kha mafhungo a zwidzidzivhadzi a tshi vho tshila vhuṅwe vhutshilo vhune riṋe a ri vhuḓivhi ngauri o no vhona mavhone vhone khaedu vho konisa hani u dzi tinya vha farela vha futelela vha sa hangwe zwe vha bva nazwo kana muḽoro we vha vha nawo musi vha tshi khou bva tshiṱereke musi vha tshi swika Cape Town ndo livhuwa Miss P nṋe musi ndi tshi swika Cape Town ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa uri na zwithu zwoṱhe zwine muthu a nga zwi ṱoḓa u bva Limpopo u guma kha Atlantic Ocean hu na zwithu zwoṱhe ende ndo ya kha university dzo fhambananaho dzine challenge dzanga dzo vha nnzhi nda tenda u sa vha rabe wa Cape Town nda vha rabe wa Limpopo ane u kha ḓi tou vha onoyo rabe nda ri musi hezwinoni ndi tshi swika ho vha hu na vhana vhanzhi vhane vha khou bva fhethu havhuḓi ho fhambananaho vhane vho vha vha na zwithu zwavhuḓi vhaṅwe ndi tshi ḓi vha vhona kha musi na nga dzi res uri havha vha khou dzula fhethu havhuḓi vhaṅwe vha ḓo ḓivha vha khou ḓa nga dzi goloi vhaṅwe vha khou shumisa dzi founu dzavhuḓi a thongo tenda u ya u definiwa nga materiala ndo tenda u definiwa nga pfunzo nda ḓivhudza uri zwe nṋe nda ḓela zwone fano ndi pfunzo khaedu yanga kha ito vha uri arali hu sina tshelede ndi ofisi ifhio ine ndi khokhonye khayo ndiye ndi amba uri nṋe ndi rabe ndo phasa nga heinoni nḓila kha semester yo fhelaho fhedzi zwa zwino a thina tshelede yo ya phanḓa kha heinoni semester not u vha rabe ono ḓovha a khou ṱoḓa u pfhi o paka hangei nnḓa ndi si thu vha na rizini uri ndi khou pakiswa ngani ndo to pakeliwa
kana ndi khou tou ḓipakela nṋe muṋe ngauri ndo zwi vhona uri vhana vhanzhi vhe vha vha tshi khou paka Miss P a vho ngo tou paka vho tou pakeliwa ngauri vho vha khou bva miḓini ine u paka zwo leluwa mara nṋe u paka zwo vha songo leluwa vhana vho fariwa dzi founu dzavhuḓi hayani dzi khou swikeleliwa mara nṋe ndo vha ndi sathu swikelela yanga I remember founu ho vha na founu dza Samsung dzo slider tonga ri vha I tshi vhidzwa D600 nṋe yanga ndo I renga nga u vha tutor musi vhana vha third year vha tshi ḓa ngauri nda ndo no ḓivha nṱhanyana havhaḽa vhana vha third year ngo nda ndi khou ita masters UCT ndo vha ndi tshi vha thusa u bva 2 o'clock u swika 5 o'clock vha tshi khou ita dzi practicals dzavho ndi hone nda kona u ḓiwana ndo fara founu yavhuḓi ine nda ndi tshi sedza nda zwi vhona uri hayi na nṋe ndi khou dzhena vhathuni a thongo tenda uri challenge dzo pfhi a thina zwiambaro zwa brand a thina goloi a thi swiki tshikoloni nda ḓo pfhi ndi khou bva lunch nda ya nda dzula restaurant dzi nyime phanḓa ndo vha ndi tshi ṱuwa na tshikhafuthini nṋe ndi tshi tenda uri zwiḽiwa zwoṱhe zwi a fana zwi tou bva kha uri ono khou ḽa a ya eḓela ndi ufhio ono khou ḽa a ya isa phanḓa no vhala ndi ufhio nṋe nda ḽa nda isa phanḓa no vhala Madokotela Nelwamondo vho amba mafhungo a magavhelo he vha vha tshi khou thusiwa hone nga magavhelo o yaho ngo fhambana zwi tou pfala zwa uri vha vha sokou thusiwa fhedzi vha vha khou thusiwa ngauri maraga dzavho dzo dzula zwavhuḓi kha vha ḓo amba na vhaswa nga mafhungo o vhala na u vhona nga nḓila dzoṱhe zwa uri naho musi muthu a tshi khou bva kha nyimele ine vhori a si yavhuḓi hayani ndi zwa ndeme uri muthu a ḓifunge a futilele kha pfunzo a vhe na maraga dzavhuḓi kha vha ḓo ri tshimbidza kha maraga dzavho Miss P nṋe maraga dzanga u tou amba ngoho ndo ri ndi tshi tou phasa matric nṋe ndo phasa nga diploma a tshiri kha matric okay nṋe ndo phasa nga diploma kha matric hezwiḽa zwo pfhi candidate yo wana diploma zwa ita uri ndi fungee nga maanḓa hezwi ndo ndi tshiri ndi khou ya UNISA ndi tshi ita ṅwanga wo thoma Miss P ha vha na tshanduko zwithu zwa thoma u shanduka nda fhela zwino muthu a khou thoma u vhona dzi distinction dzi tshi khou tou ḓa dzi nnzhi ndo ḓidzima zwithu zwinzhi vhangano vha vha si tsheo Miss P u tshimbila vho fhungudzea nga maanḓa zwa ita uri ndi ḓifhe tshifhinga tsho uri bugu dzi a tou vhaliwa muthu funa u vhala bugu muthu wa tou ḓifha tshifhinga and maraga hezwiḽa Miss P hu tshi pfhi muthu o phasa nga dzi distinction zwi vha zwi khou ni vulela na dziṅwe dzi nḓila mavothi a vha khou thoma u vulea Miss P ngori magavhelo a nga si sokou ḓa vha khou vhona zwa uri a ni khou phasa havhaḽa vhathu vha khou tou ri ni tshikoloni ende ni phase Miss P ndi tshi khou ḓamba hezwo nṋe ndo ḓiwana nga ṅwaha wa 2022 ndi tshi khou ṱuwa ndi tshi khou ya Michigan State University United States zwo itiswa ngori zwe nda vha ndi khou ita kha masters Miss P research nda vha ndi khou ita kha masters Miss P yo vha I research ya mpha maraga dzavhuḓi nga maanḓa nga nṱha and then nda ri ndi tshi khou ita dzedzo dzi research ndi khou wana na dzi maraga dza nṱha nda ya nda dzhenela dzi competition ngauri havha vhathu vhane vha khou nifha magavhelo vha ṱoḓa uri matshelo ni vhe ni na zwithu zwa zwivhuya nṋe nda ḓiwana ndi khou dzhenela dzi competition dza research ndi tshi khou funza research kha vhathu nda ḓiwana Miss P ndi tshi khou wana ndi khou vha first runner up ya research nda vha ndi khou ita and hezwo zwithu zwo itiswa ngori maraga dzanga ngi dza masters dza nda vha ndo dzi wana dzo vha dzi nṱha heiḽa competition nda ri ndi tshi khou i wina 2022 vha ri ndi khou tea u ṱuwa ndi ye States ndi ye nga ngeni ndi yo guda ndi songo dzula fhasi kha ndi gude and ndi tshi khou guda nga ningei ndi vho ndi khou vhona uri avha mashango a nnḓa pfunzi yavho vha khou itisa hani ri tshi vhambedzana ya nga ngeno ndi ye nda kona u vhona uri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ri na ri dzhele pfunzo nṱha nga ndavha yori riṋe ri na tshifhinga tshinzhi vhana vha fhano vha na tshifhinga tshinzhi tsho ita zwithu mara a si zwithu zwine zwa nga vha vhuyedza matshelo
Ndi ro tama ngonda ndi singa to engedza na iṅwe awara ngori mafhungo ndi manzhi nga maanḓa. Zwino Miss P vhana vha tsha tshikoloni kha vha ye vhana nḓivho ya uri vha khou tea u wana maraga dza nṱha dzi ḓo vha vulela mavothi. Ndi ngazwo ndi khou kona amba uri nṋe ndo ḓiwana ndi states ngori matric wanga wa songo tou naka zwavhuḓi, mara ndi tshi bva matrikini ndi tshi khou ya tshikoloni zwithu zwa thoma u ita mini u tshimbila zwavhuḓi. Nge ndavha zwino ndo ḓifunga ndo fhungudza zwithu zwinzhi zwa shango. Madokotela Makwarela, kha ri ḓo lavhelesa upfhi pfunzo ndi mutingati nga maanḓesa tshi khou lavhelesa thikhedzo. Una thikhedzo zwithu zwi a ri leluwa nyana, zwi sa tou amba zwo ri zwi ḓo tou leluwa tshoṱhe na iwe muṋe u funa u ḓifunga. Kha ri ḓo lavhelesa thikhedzo ye vhone vha i wana na uri vha ṱuṱuwedza vhathu vhane vha vha nga tsini ha vhaswa vhane vha khou ḓifuta no sumbedza u funa mafhungo a tshikolo nga nḓila ḓe. Okay, ndi khou livhuwa Miss P. Mafhungo a thikhedzo ndi a ndeme. Tshiṅwe tshifhinga na musi wa ḓivhudza uri u khou nyaga u ya tshikoloni ha vha u sina thikhedzo wa swika hune wa wela fhasi wa ḓi nyaga u vusiwa. Ndi ngazwo kha magudedzi a nṱha hu tshi vha na zwithu zwo no pfhi dzi supervisor na zwithu zwo no nga sa zwezwo. So kha nṋe mafhungo a thikhedzo u bva ḓuvha ḽo thoma ndi tshi ya gudedzini ḽihulwane swika ḓuvha ḽe u fhedza ndi tshi ambara ḽi ḽitswuku ndo vha ndi khou ḓi tou lambedziwa nga muvhuso na maṅwevho magavhelo ane a bva hanefho nga ngomu yunivesithi zwo itiswa na kha uri ndi khou shumisa hani tshikoloni. Ndi yone thikhedzo ye nda khou i wana. Nda ḓi wana na thikhedzo kha vhathu vhaṅwe vha no ḓivha nda ndi tshi kona uri ndi bve hune nda vha hone ndi yo vhudzisa vho muneiba uri zwi khou tou itisa hani. Sa tsumbo nda ndi tshi ḓi bva kha veterinary sciences nda ya nda vhudzisa vho huṅwe kha zoology kana kha botany uri zwi khou ḓi tou tshimbilisa hani, ni wana dzi thikhedzo hani. Ra ḓi wana tshiṅwe tshifhinga ri khou ya kha dzi khoso dzine ri khou bva kha mabuḓo o fhambananaho mara ri khou ita khoso nthihi. And then thikhedzo kha vhane nda nga tou ṱuṱuwedza vhathu vhane vha khou dzhenelelesa kha zwa tshikolo ndi ya uri kha vha tende u ḓiṱukufhadza. Ri tshi ḓa kha zwithu zwa tshikolo ni nga ḓivhesa na nḓivho mara nḓivho yaṋu ya ni sa ḓakani. So tendani u ḓiṱukufhadza ni ṱoḓe ni humbele thuso hune na humbela thuso hone hune na fha hone upfhi hoyu ndi murangaphanḓa waṋu ni muthetshelese and then ndo ḓi wana no fhedza mabuḓo aṋu. Afha hayani u bva hayani thikhedzo khulwanesa ine khamusi ra i ṱoḓesa kha vhabebi kha nṋe ndo i wanesa kha miyanga. Thikhedzo yo thoma i vha thabelo. Ndi nga si tou ri vho tou vhesa vhuṱali uri ndi ḓi wane ndo ambara gaweni ḽino ḽitswuku. So thikhedzo khulwanesa i vha thikhedzo ya emotions. Wa ḓi wana uri vhukhakhisi ndi vhunzhi sa madokotela a khou sumbedzisa khaedu dzine ra ṱangana nadzo. So wa ḓivha u khou bva muṱani hune a vha u tameli zwivhuya kana a vha u tsheki vha ḓi u vhudzisa uri zwi khou tou tshimbilisa hani. Ndi khou tou amba uri sa tsumbo miyanga vha nga tshikoloni mara vha ḓivha magudedzi anga oṱhe u bva kha ḓuvha ḽo tou thoma na ḓuvha ḽo tou fhedza uri ndi khou ita mini. So vha tshi ḓi kona u ntikedza fhano na fhaḽa na nga zwi ita so zwi nga si konadzee, na nga zwi ita so zwi nga si konadzee na zwithu zwo no nga sa zwezwo. So thikhedzo kha mashaka, thikhedzo kha vhabebi i a ṱoḓea nga maanḓa. Ndi khou tama u amba uri a ri ngo fhedza afha kha mbekanyamushumo. Ndi khou tama ri tshi nga engedza ndo no zwi amba. Ndi khou tama ri tshi nga dovha ri khou ita part 2 ya iyi mbekanyamushumo ngori ndi pfha u nga ri mafhungo a ngo fhela fhedzi a ri tshe na tshifhinga. Madokotela Munyai nga u tou pfufhifhadza ndi pfhi dzone vha nga u sia na matshudeni. Ndi khou tama uri musi vha tshi khou eletshedza vha vhaswa vha ambe na vhaswa vhane vha kha ḓi vha zwikoloni. Wo no vha nga ngeno u tshi lavhelesa aḽa matshudeni re tshikoloni ndi ri u pfha u tshi vha pfhela na vhuṱungu tshiṅwe tshifhinga. Vha dovhe vha ambe na matshudeni vhane vha vhori vha kha magudedzi a nṱha. Vha dovhe vha ambe na havha matshudeni vhane vha ri riṋe ri khou tou tea uri ri shume ngauri ndi zwone pfunzo ri khou i funa mara ri khou tea uri ri shume ende tshifhinga tshiwo a tshi khou vhonala. Ndo livhuwa Miss P. Ndi ḓo eda na vhabebi afho kha vhathu vho vhaliwaho. Kha vhaswa vhane vha kha ḓi vha tshikoloni zwi a pfisa vhuṱungu. Nṋe hangei mushumoni wangai ndi attenda community engagement dzine dzi vha dzi khou ita dzi career fair kha dzi villages dzo fhambananaho sa vho Mpumalanga hune havhaḽani vhanayi a vha na vhathu vho no khou vha vhudza uri kha sia ḽa zwa mabuḓo
kha vha ye vha dzhie zwifhio hune u wana musi u tshi vhudzisa ṅwana uri ene u kha grade mini ari ndi kha grade 12 ni khou ṱoḓa ita mini ari a thi ḓivhi ndi kha ḓi humbula vhone vha vha khou ṱoḓa uri kha musi nṋe ndi nga ita mini tshikolo a tshi nangeliwi muthu ene muṋe tshikolo u to ḓi nangela ngauri arali sa zwezwo nṋe nda muvhudza uri kha yo ita agriculture ha khou yo ita agriculture u khou yo ita muḽoro wa Dr. Munyai so havhaḽani vhana ndi nga ri khavhoyi kha vha ḓiphe tshifhinga hetsho tshifhinga tshine vha tshi fhedza vha kha dzi socials kha vha tshi dzhie vha sedze uri vhumatshelo ho sedza gai nda ita mini tshikoloni ndi nga wana mushumo na kana ndi nga kona no ḓisikela mushumo na ngauri musi a tshi sika u ḓo dovha vha khou sikela na vhaṅwe ende musi wono sika wono vha nṱha hangeni u ya kona no itela vhana vhaṅwe dzi bazari no itela vhana vhaṅwe dzi internship kha vhane vha university huna vhane vhono dzhena a sina vhuṱanzi uri u khou ita mini ngauri khonani kha musi yo sumbedzisa uri a ri yo ita geography a sa understand uri geography i nga ḓi mpha GIS kana ya mpha zwithu zwa meteorology a u thulenga ndi a ita khoso yo thoma i sithu mbonyolola maṱo nda ita honors ndi tshi vho pfesesa uri zwino kha honors nṋe ndo ḓi wanulula ndi khou ṱoḓa u vha mini ndi khou tea u specializer and musi u tshi vho specializer u ḓo konisa phanḓa zwavhuḓi and then havha na vhabebi vha shuka vha ri fune vha ri rabelele vha ri shumele vha ri dededze a huna mudededzi before wa tshikoloni ono fhira mubebi na mudzimu ngauri musi no rabelelwa nga mubebi waṋu heḽa thabelo i swika mudzimuni u fhira musi no i rabelelwa tshikoloni nga mudededzi ngauri na mudededzi u na vhana vhawe vho no khou ṱoḓa ṱuṱuwedzo ndo livhuwa Dokotela Makwarela nga u tou pfufhifhadza okay kha nṋe ndi nga tori ndi tshi khou vhudza vhana havhanoni vho no khou ṱoḓa ḓi wana vha tshi kha magudedzi hayanoni ndi nga tou thoma kha uri zwi thoma kha muḽoro a zwi khou thoma kha uri ndo aplya ndi khou ya gudedzini u ḓivha zwine wa khou ṱoḓa zwone vhutshiloni no uri ndi ḓi wane ndi afha ndo vha ndi khou ṱoḓa vha dokotela nḓila dzo vha nnzhi dzine dza dzi nga ḓi bvisa kana dza ndzhenisa mara ndo vha ndi khou ḓivha zwine nda khou ṱoḓa zwone ende ndi tshi ṱuwa a thi ngori ndi khou nyaga u gudela zwo amba sa Miss P ngori Miss P ndo dzhena naye ndo dzula naye tshikolo deskeni tshikoloni so u thoma ngo ḓivha zwine wa khou ṱoḓa zwone u tshi ḓivha zwine wa khou ṱoḓa zwone wa zwi ola hu na zwithu zwo no pfi drawing board wa ṱoḓa zwiṱepe kana maga ane wa tea a tevhelela hu no uri u kone u swikelela hafho hune wa khou ya hone u bva hafho noni wa pfi hu na zwithu zwine ra ri dza action wa kona u actor upon zwezwo zwe wa ṅwala uri ndi khou ṱoḓa u vha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then no davhidza no humbela tshiṅwe tshifhinga vhana vha nyaga u ya zwikoloni mara wa wana uri hayani na zwithu zwine wa fhiwa zwone zwine zwi a sia zwi khou bvisa kha zwa tshikolo wa ḓivha humbela miyanga nda khou humbela u ṱhaḓuliwa ndi si tsha ita mishumo heyi na heyi ndi si tsha lisa kholomo uri ndi kone u khunyeledza so tshiṅwe tshithu tsha communication na vhabebi na vhadededzi then wa kona u zwi swikelela zwine wa khou ṱoḓa zwone nda Dokotela Nelwamondo nga u pfufhifhadza Miss P mlezo wangu u fhedzisa ndi wa uri sa ṅwana wa tshikolo kha vhe na ḓoralo ya tshikoloni a ḓifunge zwithu zwi a ḓa shangoni zwa ḓo uri zwi u thithise mara ḓora iḽa ḽi songo fhela zwa uri muthu u tea uri a ye tshikoloni ndi tshi ri kha vhabebi kha vhe vhe dzi thikho dza vhana vhavho kha vha vha tikedze nga nḓila dzoṱhe dzo fhambananaho na musi arali ṅwana a tshi khou balelwa kha sia ḽa pfunzo kha vha vha tikedze ngauri dzi tsheo dzine vhana vha khou dzhia matshelo dzi khou vha na vhumatshelo ha vhana so vhabebi a ri tikedzane roṱhe ri ite mutingati ri fhaṱe vhumatshelo ha vhana ashu havhuḓi country yashu i vhe na vhana vho funzeaho vho yo tshikoloni ri kha ḓi ṱoḓa madokotela hone ra dzula hone madokotela a kha ḓi shotha musi mbekanyamushumo i tshi thoma ndi ri kha mubveledzi uri ava vhathu vha tshi nga vho tshuwa ndi ri madokotela si vhathu vho ambesa ndi vhathu vho ḓiphumulela na musi ndo i wana phindulo mathina madokotela ayamba mutshitisi wa phalaphala FM kha ri tenda uri mathina mbekanyamushumo yashu yana musi ya tshipentshela ye ya ḓa kha vhone ri tshi khou pembelela vhaswa nga uno ṅwedzi wa Fulo yo tshimbila ngo rali ndi tshi tama
u ḓivha uri ndi zwifhio zwe vhe na guda zwone hafho kha dzi comment section fhasi. Arali vhathu na musi ni songo ṱuṱuwedzea nṋe ndi tsha ḓivha ngauri na musi yo tovha ṱhuṱhuwedzo kha vhaeni vhashu vhoṱhe vhe ra dzula na vho ro guda zwithu zwinzhi nga maanḓesa mafhungo uri ahuna na muthihi we a thoma pfunzo dzawe o to dzula zwavhuḓi lune muthu anga ri hoyu o zwi koniswa nga nṱhani hezwi na hezwi vho tolwa vha shuma nga maanḓesa. Zwino mbuso i kha vhewe futhi matshudeni maṱuku vhane na vha kha grade kana murole wa vhufumi na vhuvhili na miṅwe mirolevo uri afha kha mafhungo a tshikoloni ni khou futelela no zwi pfha uri hu ambiwa mafhungo a maraga uri maraga dza vha nnzhisa dzi ḓo ni vulela mafuthi. Ubva kha MSP na mveledzi Tshiṱagong kha vhe Madekwana vhuḓi tshitori awara ya vhutahe khou livha mafhungoni awara ya vhutahe ha khou tevhela mbekanyamushumo ya ri ya dzidzane vha khou eḓiselwa nga Hulisani Phosiwo kha vhe Madekwana vhuḓi. Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.